Ime Miroslav Ilić odjekuje kroz decenije balkanske muzike, simbolizujući ne samo glas jedne generacije, već i istoriju narodne pjesme na prostorima bivše Jugoslavije. Njegova priča počinje u malom selu, daleko od glamura velikih scena, gdje je ljubav prema muzici rasla među svakodnevnim životom i porodičnim običajima. Kroz godine Ilić je prošao put od skromnih nastupa na lokalnim proslavama do statusa legende, koja oblikuje ukus publike širom Balkana. Danas ćemo zaviriti u rane godine, izazove i trenutke koji su oblikovali život čovjeka, čiji glas i danas inspiriše milione. Iako je Miroslav Ilić stekao status legende narodne muzike na Balkanu, njegova profesionalna i lična putovanja nisu bila bez izazova. S vremenom, pritisak javnosti i očekivanja miliona fanova postali su neizbježni teret. Svaki nastup i svaka nova pjesma nosili su sa sobom očekivanja koja su često prelazila granice običnog izvođenja. Publika je od njega zahtijevala ne samo kvalitet, već i autentičnost, koja je definisala njegov stil decenijama. Pored profesionalnog pritiska, lični život Miroslava Ilića suočavao se s krizama koje su testirale njegovu otpornost. Porodične nevolje i zdravstveni izazovi, poput napora koji je ulagao kako bi očuvao glas i energiju za dugačke turneje, bili su tihi, ali snažni protivnici. U medijima su se povremeno pojavljivale spekulacije i tračevi, posebno u periodima kada se povlačio scene radi oporavka ili privatnih problema, što je dodatno povećavalo stres i osjećaj odgovornosti. Međutim, upravo kroz ove teške trenutke, Ilić je naučio kako balansirati između privatnog i javnog života. Svaka kriza bila je prilika za introspektivno promišljanje i razvoj. Naučio je cijeniti svaki trenutak proveden s porodicom, dok je istovremeno ulagao dodatnu energiju u pripremu nastupa, odabir repertoara i osmišljavanje aranžmana koji bi reflektovali njegovu muzikalnu zrelost. Preokreti u njegovoj karijeri često su dolazili iz spoznaje da stagnacija nije opcija. Tijekom godina Ilić je eksperimentisao s raznim muzičkim pristupima, uključujući modernije aranžmane, ali bez kompromisa na svojoj autentičnosti. Svaka promjena stila ili reinterpretacija klasičnih pjesama bila je promišljena, ciljajući na zadržavanje publike, ali i privlačenje nove generacije slušalaca. Ove prilagodbe i učenja nisu se desila preko noći. Ilić je pažljivo posmatrao reakcije publike, analizirao trendove u muzici, ali uvijek je ostajao vjeran svojim korijenima. To mu je omogućilo da prebrodi trenutke sumnje, medijske kritike i vlastite nesigurnosti, izlazeći iz svake krize jači i spremniji za nove izazove. Njegova sposobnost da transformiše poteškoće u prilike dokazala je zašto je ostao relevantan i inspirativan izvođač čak i nakon decenija karijere. Ova razdoblja teških izazova oblikovala su ne samo njegovu profesionalnu, već i ličnu zrelost. Miroslav Ilić nije samo preživio turbulencije, već ih je pretvorio u gradivne elemente svoje umjetničke ličnosti, pokazujući svijetu kako upornost, strast i stalno učenje mogu stvoriti trajnu umjetničku ostavštinu. Iako je Miroslav Ilić proslavljen širom Balkana kao muzička ikona, njegov privatni život uvijek je bio pažljivo čuvan i odvojen od svjetla reflektora. Porodica za njega predstavlja temelj stabilnosti i utočište od pritisaka javnog života. U mnogim intervjuima, iako rijetko, naglašavao je važnost porodičnih vrijednosti, jednostavnog života i poštovanja tradicije, što je oblikovalo njegov stav prema svijetu i prema umjetnosti. Njegova filozofija življenja temelji se na skromnosti, poštenju i strpljenju, a te osobine reflektiraju se u njegovom umjetničkom radu i odnosu prema publici. Pored privatnog mira,
Ilić je aktivno doprinosio društvu kroz različite humanitarne akcije. Njegovo ime povezano je s brojnim dobrotvornim inicijativama, od pomoći socijalno ugroženima do podrške kulturnim i obrazovnim projektima. Njegova sposobnost da koristi popularnost za dobrobit zajednice dodatno je učvrstila njegov status ne samo kao pjevača, već i kao društveno odgovorne ličnosti. Fanovi i kolege ga često opisuju kao umjetnika koji razumije moć utjecaja i svjesno je koristi za pozitivne promjene. Utjecaj Miroslava Ilića osjeća se i među mlađim generacijama izvođača. Njegov stil, predanost i način interpretacije pjesama postali su referentna tačka za mnoge mlade pjevače narodne muzike. Njegova karijera pokazuje kako kombinacija talenta, discipline i poštovanja prema tradiciji može izgraditi trajni ugled i postati inspiracija za buduće umjetnike. Mnogi ističu da su upravo njegove emocije i sposobnost da prenese iskrene osjećaje kroz pjesmu ono što ih je naučilo važnosti autentičnosti u umjetničkom izrazu. U očima publike Ilić je mnogo više od pjevača. On je simbol kulturnog identiteta Srbije, glas koji je povezao generacije kroz melodije pune emocija i priče koje odražavaju život običnog čovjeka. Njegove pjesme prate jubileje, svadbe, porodične proslave i svakodnevna sjećanja, čineći ga integralnim dijelom života svojih slušalaca. Fanovi ga ne vide samo kao zabavljača, već kao čuvara tradicije i emotivnog nasljeđa koje nadilazi same note i riječi. Privatni život, humanitarni angažman i društveni utjecaj zajedno čine složenu i fascinantnu sliku Miroslava Ilića. On je umjetnik čiji doprinos nije ograničen na scenu, već se proteže u svakodnevicu ljudi, oblikujući kulturne vrijednosti i pružajući primjer kako slava i odgovornost mogu ići ruku pod ruku. Kroz desetljeća karijere Ilić je dokazao da je moguće biti veliki umjetnik i istovremeno ostati čovjek sa srcem, posvećen porodici, zajednici i tradiciji. Nakon godina provedenih učeći muziku u rodnom kraju i nastupajući na skromnim lokalnim događajima, Miroslav Ilić napravio je prve ozbiljne korake ka afirmaciji svog glasa i stila. Njegovi raniji nastupi uglavnom na seoskim proslavama, svadbama i manjim festivalima postali su prilika da pokaže talenat i emociju kojom interpretira narodnu pjesmu. Uprkos jednostavnim scenama i skromnim sredstvima, Ilić je odmah privukao pažnju publike. Njegova sposobnost da prenese iskrene osjećaje kroz pjesmu činila je da se slušalci vežu za njegove nastupe i s nestrpljenjem očekuju svaki naredni. Tokom tih prvih godina ključni moment u njegovoj karijeri bilo je upoznavanje sa značajnim muzičarima i producentima iz Srbije i bivše Jugoslavije. Ovi susreti otvorili su vrata većim projektima i studijskim snimanjima, omogućivši Iliću da svoj talenat predstavi širem auditorijumu. Svaka nova saradnja predstavljala je izazov, ali i priliku da potvrdi svoje ime među etabliranim izvođačima narodne muzike. U ovim trenucima profesionalna disciplina i predanost detaljima pokazale su se presudnim. Ilić nije bio samo pjevač, već interpretator koji je posvećivao pažnju svakom stihu i noti. Prvi veliki hit koji ga je izveo izvan lokalnog konteksta bio je singl koji je brzo osvojio radijske stanice širom Srbije i zemalja bivše Jugoslavije. Pjesma je bila spoj tradicionalnih melodija i emocionalnog izvođenja koje je karakteriziralo njegov stil, a publika ju je prihvatila s oduševljenjem. Odjednom, ime Miroslava Ilića postalo je prepoznatljivo ne samo u njegovom rodnom kraju, već i u većim gradovima. A njegove nastupe počeli su pratiti reporteri i muzički kritičari. Mediji su ubrzo primijetili njegov potencijal. Prve recenzije hvalile su iskrenost interpretacije,
čistinu glasa i sposobnost da publiku uključi u priču svake pjesme. Istovremeno, fanovi su počeli pratiti njegove nastupe i snimke, stvarajući ranu, ali snažnu bazu lojalne publike. Ovaj period pokazao je kako kombinacija talenta, rada i pravih kontakata može izgraditi temelje trajne karijere u muzičkoj industriji. Tokom narednih godina, rani uspjesi i priznanja iz medija i publike omogućili su Iliću da proširi svoj repertoar i radi na ambicioznijim projektima. Prva turneja po većim gradovima Jugoslavije bila je znak da se ime Miroslava Ilića već etabliralo, a njegova sposobnost da prenese emociju i poveže se sa publikom postala je ključni element njegovog rasta. Svaka pjesma, svaki nastup i svaki aplauz učvrstili su njegov položaj kao jednog od najperspektivnijih izvođača narodne muzike tog vremena. Rani koraci i potvrda imena nisu bili samo pitanje popularnosti, već i dokaz zrelosti i profesionalizma mladog umjetnika. Ilić je pokazao da je spreman za izazove veće scene, da može nositi očekivanja publike i medija i da njegov talenat nije slučajnost, već rezultat predanog rada i dubokog razumijevanja tradicije narodne pjesme. Ovi temelji postavili su ga na put koji će ga voditi ka statusu legende i simbolu balkanske muzike u narednim decenijama. Ako te ovo dirnulo, ako si otkrio nešto što te navelo na razmišljanje ili jednostavno želiš saznati više sličnih sadržaja, nemoj to zadržati samo za sebe. Podijeli ovaj materijal s prijateljima koji također cijene inspirativne i iskrene emocije. A ako to još nisi učinio, pretplati se na kanal i uključi obavijesti kako ne bi propustio nove sadržaje